افضل جوید را بجنم مزگفت حضرت نوح پیغمبر علی النبی السلام. حضرت نوح باب ثانیه ان بجن یعنی باب دوه داد کرمانجی آمده. پشتی طوفان راد بتنه قرآن کریم سورت 44 هود سورسی داد بجه گمیا جودی وقتی گمیا حضرت نوح علی النبی السلام راد به دچل سری سفینه چیا جودی ساکنتنه بجه یان هشتی انسان یان هشت انسان تدنه جوا هشت انسان یا هشت انسان گنت بدل بنیا چیا جودی سفینه پشتی پاد بین یعنی گمیت پاد بین گنت آواد کنه جرات بجن گنده هشتیان اما جبر عسکری مسئله‌سیه و جبر و مسئله فکر که فلان بوان او گنت حمی شو عنده خرابه نه آوانه و شوية پیدایش حضرت نوح پشتی جو نفوس زیاده بتنه یعنی انسان زیاده بتنه تن مل سلوپیا گنده جمع آوادی کنه اش گنده جمع جی شهر دچن شهر نوح جرات بجن شرنوخ يعني بجنة دوري حضرت نوح بيغمبر كتابات ودن بجن شهر النوح يعني شهر النوح يعني الشرنوخ بس دشين ويد الشرنوخ دبي جو ها فستان بارو جزيرة تنات جزيرة شهر النوحة في جزيرة شهر النوحة والجزيرة جميع يا المشة دنيا حمش يعني بارو دنيا حمش دشنا يعني طوفان جميع دنيا ده شبيه الناس راجل دركتنا شبيه جه نکمله جه و شرطنا پیغمبر خدای نوحی صلوات خدای سربن جه چیروکاوی ام فیر بوینه یان جه چیروکاوی ام فیر کرینه کو زاروک یان جه عیال مروف جه برپرسه تا دگهیت جیکی چوا دما نوح پیغمبری صلوات خدای سربن دخازش کره خوشی کری کو اوجی سیاری پاپور بیتن دا هکود بجن ادگل ملت اوی تینا چیتن وی کره هنه گهداری نکر جبر هنده ده شریعتی دا ام وی بسیارت کین اره تا چه جی دیکو باب برپرسن جه زاروکین خو یا جی عیال خو جه چیروکا نوح پیغمبری صلوات خدای سر بن افرد بین تا جیه که دست نیشان کری اف دیکو بابن هنه برپرسن جه زاروکین خو یا جی عیال خو دیو دا برپرسیاریا وانا و بجین محاسبه وانا ده زفری دهنده که خدای مزن محاسبه واکتن نکو یا دیکو بابن وانا جبر هنده جه پیروزه و شارتنا پیغمبر خدای نوح الجزیره بوتانه اوجی وید گهینیتن که چه کسی که بهتن سردانا جزیره بوتا بکتن دهتن سردانا اوی جه پیروز بکتن جه که پیروزه چیروکاویا بجین زانای مهمیان جبر کری امر زانی چوانیه که تما خفص سرملت ویده هاتی نوح پیغمبر سیاری پاپورا کد بیتن و چندین بجین جملت خو اوین باوری اینای یا جین خودان باور لی سیاد بن که بجین شوی آوهنه خلاص بیتن السر جیای جودی اف پاپورا هنه اتراوست جیتن دما هینتن سرا جزیره بوتان دن سردانا اوی جه پیروز بکن سيدة طيب باشي مرحبا خودش راضي بهم بخيراتن سرشابان خيرات تو هاتي يا فيرا نافع من جمال الجزيري من اجي مهوانيات بهم بدين مقوازي بهم كم بابا مع حضرت نوح زيارات بكم فتاكي بخوينم خلق قالك تتن سردانا في مرقديت كاتن بله بريانها مثلا حتى بريانها 10-15 سالان جي ولي تازه تشتكى ولي نبو يعني زيارته نبلي بو وجا جالك خلق من جزيرة جالك ملاتين من وإنسان من رابين لي خبات كرين جالك تشتكي تازه شكل شكل يشنيك أفني شكل نيكا شكلنا جالك تازه شكلنا يعني نلاقي جي يعني مرود شبكة كيما بله أفقس شبه خود خير واجي بمسين درمان خانة ما هي فاتكن شوية درمان خانة وأمشي ولا وقت ما هبي وقت ما شيء بيجنج ما ولاتن ما أجر ما وانا مسافرك وري أم واتينين في زيارتي والفيديو جاء سيد محمد قدري أوجي راسل فيديو بنلنج حضرت نوح على النبي صلى الله عليه وسلم أوجي طريقته نقشبندي قادري سهروردي تشتي كبرى دسوقي رفاعي بدوي شازلي جوا أنه طريقته جي بأزونيات ستاندي إجازة لي أجي
واوجي يعني ين اجازات جيستاني بلكي هن العراق زاين الملك السليمانيه الويري هنا او طريقه النقشبندي وفهمي هنا جرد بجن الشاه محمد علي حسام الدين إيه. الطويله الباغكوني الجي مرقد ويجي الوديه شيخ ماجي اول الوديه بله اكو بجن اول ويري بس طريقه ويتشوال كردستان دي ترجي بارچندي الشيخ ماش كردستان العراق ده طريقه شويدستان دي هوتيه طريقه شويري ورقرتيا اينا ويري اونيه ويري بله بله وفيري جي ديف تشو ينوي هنا في طريقته قالك هنا كيش طريقتش هميا بتر الجزيره بوتا انه فيغوفي نقشبندي وقادري هي بله هنا تقاليد تواج هوانينات كان وك احتفالاته بله طريقته ده انه شبه سيشم بدل الفيديو مولا شيخ ما الفيديو او جي طريقته نقشبندي قادري هيدت كن ذكر وجه جهريه يعني آچغه سربستي شن با کومد بن شبه سيشم و شبه اینا روبوت قوم ساعتي ايجاد اسماعيل ابو العز جرد بجن اسماعيل ابو العز اول فيديو لوحويه تمام انجليزي جنویستیه و ترکی جنویستیه ایگم کس روبوت یه روبوت ایجاد کردی یه بار فابریکه قرمش کردین یه ساعت قرمش کردین اوه چیکرن یعنی دوی دوری ده تابی و چه دور بو 90 دوره دنویسنه تاریخ خوبه پیشانو بلکه سال 1550 ده اف جهه دف جزيريات مقدسن حميجي مقدسن اول في درجي مرقد سيد محمد خضرش اولاد حضرت پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم ام دفن پیلاوی خابخینه بشي كلامك ما قلتي افكيه سيد محمد قدري هاشمي حزين يعني لقبه حزين حزين لقبه مرقدوية اشتريقته نقشبندي قادري سهروردي كبروي دسوقي رفاعي بدوي شازلي اشنه طريقته اجازه ليه سيد محمد قدري اما تتقال مني درسته ايه كان مرقدن ايك دو سيد محمد قدري افجي لوبي سيد محمد نسيمه كروي افجي كروي سيد محمد باهره افانيجي كروي سيد مظهره افهنجي خليفه افجي خليفه حضرت سيد قدري بي اجازات سيد قدري استانديش انقره اصل خود زيريه اللي فقط انقره الساكنيو امر خدای کر وفات پشتی وفات کرنوی وصیت کرد بالسر قد بي مجن نك شيخ من فشرن افجي نویه سيد قدري كره ويه مازن جهد نافدار لجزيره بوتان برجا بلکه چیروکا برجا بلک ودگریت هنده کو خزانه بدرخانیا آکنجی دویره بوینه خزانه بدرخانیا جی ودگریت هنده کو ناودنگی خوهیش بر کو اکم روزنامه کردی لسردست کره و خزانه متحد بدرخان بویه اوجی ناودنگی که دیتر دایا برجا بلک و دایا و دوره جبر هنده نوکهجی بجین کجا و بنامالا هنه سینم بدرخان کو نوکه آکنجیا هولری ام جه مالبات آوانا سلاوین خود گهینه سینم خانه جبر هنده دما کسک سردانا جزیره بوتاد کتن بدوید بینیتن سردانه که بو برجا بلک بکتن لی پاشان بجین عسکر ترکان الویره آکنجید بیتن لی الدیو داخازا خلکی اوی جه هنه کاولت کن و چولت کن پاشان اونوکه کاریه تعداد تیتا کرن کو ببیت موزه خانک یانجی تشتی کفن جزیره بوتان الویره بهت نیشان داد الفيرا ام دي برنامج خو بدماهي كينين لي ام هر دي مينينا لجزيره بوتان والروجان بهتن هندك برنامج ديترين تايبت هر جريداي جين و جيارا خلق جزيره بوتان دي بينريه بوكن تاوان خلقا خدا هاري كارو بشتوان بيتن خاطر هوا